Hastini kecha Montri Okrano Tesha Hamzakmani Mangpli Nuksaka swrang salo Razakor Awliwo kotor michil khwlawi 27 March Salmari eba swrang salo nomination bwlai joma rwkha bharatiya janata party salthang Tripura loksabha kendra ni batainai Biplab Deb Razakor Awlini Robindra Babuni Buskani simi michil khwlawi salthang hangkor naikolnai ni haba nogo thangai hangkor naikolnai Dr.Bishal kumar ni thanai nomination yapharwi khabo a kotor michilo phai manjak phaimani nuksaka hastini Montri Dr.Manik Saha, Tripura Hapani Rangthong Montri Pronoji Singhorai, Hukbar Tangbedani Montri Ratanlal Nath, Cooperative Tangbedani Montri Shukla Chara Nawatiya, Tripura Mothani Kujam Supremo Bubagra Pradyot Deb Pradesh BJP ni Ajokphang Raji Bhattacharya te Tripura Mohila Morcha ni Ajokphang Jok Mimi Mozumdar, Ashani Mishilo Bodoni Engai Kok, Kengkha Montri Okra Dr.Manik Saha ha kotoni Montri Bokrok Narendra Modi ni samuni phasingno nahai samung khlai tongkhabo phai tongnai loksabha chongmariwo gobang kuk booth bai khlaino Narendra Modi no waithamni bagai Bharatni Montri Bokrok ongnai hne saitukmung bini আজ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পশ্চিম আসনের আমরা আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মচিহ্নের যিনি এই কেন্দ্রের থেকে দাঁড়িয়েছেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার মাননীয় সদস্য শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজির একটু আগে আমরা সবাই মিলে এখানে ওনার যে আজকে আমরা নমিনেশন সাবমিট করলাম সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে হরিয়ানার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী Haste Sobani Dagi Phangni Barza Yapharsakmani Logivo Ashok Shalromui Haryana ni Probari Engai Samung Khlai Tongmani Biplab Deb Desh swrang salo nomination bwlai Rina Furu Bini Logivo Nuksaka Haryana ni Tabuni Montri Okra Nayab Singh Sheni te Kecha Montri Okra Manohar Lal Khatarno हमारी बहुत बड़ी टीम हरियाणा से आई है। हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के श्री नायब सिंह सैनी भी आए हैं। मैं आखिर में कहूँगा मुख्यमंत्री जी के बोलने से पहले कि नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट क्या नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट हरियाणा और त्रिपुरा इसके संबंध लगातार आगे बढ़ते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Tripura ni Montri Okra Dr.Manik Sahini naikolnai Tripura hastini kaini loksabha asok thaino gobang kuk booth bai bharatiya janata party ni batainai rokno kuplai ongnai hne saka Haryana ni tabuni Montri Okra Nayab Singh Sheni मानिक शाह जी के नेतृत्व में त्रिपुरा की दो सीटें कमल के फूल को ऊपर खड़ा करके नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार अब की बार उसको मजबूत करना। आप सबको राम राम, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। Gobangno bodoni samung khlainai te naikolnai rokni logi o hasteni joto lukuroni khaka hamno logi tuino swrang salo nomination bwlai yapharwi rwkha Biplab Deb ashali mishlo gobangno luko kuthumlaimung wngmani bo nuksakha. Bureau report kotor.